say Empress can be say and demone whatever. And demone counts it, but your baby whopa head, manembra manehumra 10. Oh more than no more dear. Your baby are naturally no more dear. Okay, now just say one so we need a self-respect. Yes. Thank you. Now Xandy no say answer on my omo bewa some of your. It is so who said and no na kana me baba baso. I not to make say. Thank you. Both partners are not mature. At all. Hey, when this thing started coming, make a chair say Xandy should keep quiet. What can say no bad man doesn't want to talk. Okay. Me said there are things around the marriage that the guy does not want to talk. Okay. Because and you know say that anybody and one side. Okay. I didn't know say a Mindy. I didn't Mindy. Paswagro. Some paswagro no bam na ukun na nenetin. When me am wani ande a epia eyobrehu adwenwe e beda wo so. Obabi a ohwe me bedi adanse ase wote awale ase na ye diu na mo mfeli a epia esense ne me to me bo nkwan. Say di no kemo ese otu. Na me to me bo no epia ye diu na sa wan mfeli a esense ne wan yale malaria da ho be 10 days. Oh okay. Yale e bo. Just odwuye nsiso. Da bia na ho kakwa pio na efemfem. Na wo hu femfem na se aseso epia enye Yo, other form ma obibia akwaba ede ebatu ma GHS so ne de ya me no wo e kase ede eye abrante ne din ede eye Kaninja Ghana for do na e so pa ne se a da bi abrante yi anase ye nua be meyi wo ya ma enioma akwa ye bibi basanka mema mpodie anka warija ye e bank ye nti wo ma no ne kasa wo ka wanu tu na to baby so oba no obegoro ne ntoma wo eya abonti obegoro ne ntoma gofin e wo abonti amadodo na ehu de course wo aware ni ma wo de wo ka wanu tu ma no krampo na bible no edina so se wo bakwasia so wo ka na no tum e wo badwam krampo na yebuni se oye nyansani na chese ke ehu ni se wo okay na chese oye nyansani se na so we oba no akokotena baby kan na nso aba na nso aba be ka bibia na den na wo pe edache ni nyina eye Kaninja post bi ode kokoto abonti a wo chemu sem be me bia ehia wo ba wo bu eye ade no eno na nam so ama de Ghana fo ede eye sa ense we nyina aba betu je na ebusua mo ntwa me ho emra na me ba ma kenkan ne nsem no ede amamu yo na abusia fo se dia mo be kai a ye nua Xandy kama okokotena ye kwakumanu ni show so much say one no have a conversation no now so much so be nsim bi eso say 1 year awari a wokọ ye wanya 4 miscarriages e dey free na even crampo na say be ma one ne tie no ayase komi wo mabi ye dey ede no wono akrampo initiate say oh yankonko pe bibi yankoko di yeso mpaso agro na say ya bo ede ato eye baby na so ama Kaninja so kwakfa sa video him na ene wo caption ye e wo ase say is the volume okay 100% by their fruits we shall know them. It's not about money but self-respect and respect for others even if you disagree with them. No de hashtag respect account and no amado na say even so oban won na te won no krampo wo mu krampo na say no awarija ye no enya aba e de bi ntina hu hia say upon so wonam abonti a wo keka de ekoso aware ni wanu nti ama aware na nyina na so no so share ni grievances no e wo sank ono so emra ememekasa emfanfa hu ense wenti atunsa e de afre eye yankasa ye nuaba Empress and any director Bembruza ni wo mo ebedo mu esuko Empress no akwaba bibi aboko director bibi aboko da Christmas na Empress eden ne beba ama awarefo anase nipa mienu a mwadwunu mo edo mature people mo betina se anase ba ko be na adwen se medie mimbu ba ko okay amada wasina metia wahwefo nyina okay eba no se okun ni oyere etina edibomu a na niema bebre sometimes no niema bi wo ha na ye disi your partners okay inti se koba ne se later aware ne course no na okomu sande na afi na eni die se fata se ode ma se be ma na so ate na ema so no ade ba ko a osia kwan okay ema yen ema se be ma no fa ho ne sika dodo a owo a ode be ma mfa ho ne na ho ofe
emfa ho ne sane ogina ho no amanfo kanfo no say empress queen de ne ho fe and so respect pa de woni bi e de ma no eye say one nipa no entimi enda ezie emoba no emfele because according to Xandy no who say ochomu say obema na entimi ni na ndama ono ankasa no ne ho sa ena oba nso ni oba da director ti oba confirm ya ma me say wudi oba na so oba no ho ensisi ni ho so wante de ne ye fe no orgasm no wanya bi na first wanya second wanya da bia wo gine no sa obuo pa de esote ne ma mema bebe wo so bi wo be ma bia nanim se twede but oba one ne nam ne se ne oba ni bu be ma no onsi ni form no na se ne niema eso ni what you say enti sa pemu agro no de eso mo ma abo pa sanko yi ama no a ene emfa ho pa so bewu obu because eno so na ma wo be ma no edi mu eno na ma wo ya be ma because be oba ye adwuma obetimi ato atade obetimi ato car obetimi ahandan ya tenem be ma sifie e de oba akotenem oba so betimi asifie ni bi e de ne ho akotenem na emo oba ntimi ndi ne ho ma ne hu nsisi ne ho so wo de ade be hihye wase patente se be ma de ne be ma ahye wase difference wo e de ne ye different what you say enti eno no oba ni hia wo be ma ne nchen no sanko anko be mu na anso ani amfa ma no eno ne start from wo se say oh wait hey me from one day and so na first not for baby honey darling afi ade we oba we da bia no esi ni trase da bia na esi ni trase ebe peja ne mu kra di ya wobre odi ba ku wi nso a egba asa se be ya den ya peja ne mu bi e bi kra na second one no kra na be ma ho asisi wo so se the first one dey be kan se first one na ya na nche me boa but second one no ana be mo affiliate de affiliate nso na kwakudo nso se me nsore wo be ya ne den wo de ahwe no posa no sesen on keka ne ho afi hu se na oba no enu na mo wani ji afi anigye ni mmabie mu a woni obuo bia e de ma be ma no Mr. Good. Yeah. Said yeah empress can nsem yi na mama denti na ya na muhia respect dey free emawo eba no aware fam ho enya me churchfo enya aware fam ho a eba mpnatwemu even a fear with him. You see, baby, I say sex does not keep a man. Money does not keep a man. You keep a man as well. Respect. Respect. Sebe say obadi ni di ebe ma or nikuno say oye miti. Remember you be a friend ego. Ego ni part say sebe minim say dey na wo kan emfa ba meyere me ho sebe fa. Ewo ye nyina so. It is sometimes no when your ba na sebe o cannot can. Now there's a problem. Because two captains cannot steer in the same way. Yes. It's nice and there's a problem. Who say empress can be say and money whatever. And money counts it. But your baby opa he manembra manehumra 10. O muade no muade. Your baby naturally no muade. Now just say one so we need a self respect. Yes. No abenya bi di ama obi. Thank you. Na Xandy no say answer no me omo be ware so mo yoy. Enti say wo say ade na nkoyi. No na kana me ba so. Ana to dey make am say. Thank you. Enti dey enti na be say no na nkoyi. And na dey bia na nra say na me ye hwe program bi what is me person me advert mo nti. And na girl no bia na no ka say on your sex pa. Ti na me ne mini abeba bi friend ni ye hwe. Na me ka che ni say ni me oba ka che so sex pa me dwane. Adentia. Oh, no oba ka so on pe kra no pe. No, but being and one house and them per sex. So, what would you want? What is a 4 or 5 9 so? There be a loss, What I say? It is sex alone is not the criteria. I say marriage will be good. You see, Xandy no our real nature who say enko babyano and maturity. Both partners are not mature at all. Hey, when this thing started coming, make a chair say Xandy should keep quiet. One person bad man doesn't want to talk. Me said there are things around the marriage that the guy does not want to talk. And because you know say that anybody and one side. I didn't know say show say Mindy. I didn't Mindy. I didn't you. Yeah. And I say your friend say Bema
Ultimi ko sure baby. I just said oba na pa cho say me blobi. What me dey na chidio? Enye draw. But then na say na chew. It's for all you know no. Obi catch you say me kunu ni mi a. Check it. Ebi ana de no enkoye. It's one no what dey to no na me kunu ni mi no. And then na be man ndim. We are sure say we be up per man no per na we don't be so know that. Okay. You are the guy, he's a young guy. Or yeah, maybe you are young, but on picture D. Oh, a trade no difference. You will do how you are young. Sunday walking. Sunday bet me, I didn't put that. I watch him. Not any man is what I only say a baby. I give up a chino. Men can say, I try some million years. Because what's to me? What do you mean? What I won't try, my fun is a baby. I feel they do not do supper or shade them out as all children one. Then also Baba Yen Guasiama. And to a young Cassania man and call. Okay. Unya, no one fat. What I say? Yes. What's that your canoe? A one and come up. Okay. Most often, yeah, warrior, you be a good yamabis. But the opposite. Okay. Oh, warrior, so be away. Now, some more champ, now who saw Bano, what dear. And to who I want who too much. Who too much. Because sometimes, no, our record opinions, you know, of a brand once a month. Oh, fine, but only sex is there. Batman will call bet me on so. Your sex no beginning na year and after first one send you can say ancient. Obi cry first one as you before. Boom. What did I mean? I say it's the first one na whatever say first one another team. Now young guy, now you're bad than paso. Now after 30 minutes, I didn't say to me sorry be man. Our problem. Okay. It's a thing I won't cause it. Me kwa kwa na say ebe ya. Okay. What I say? And sex na any genius dey. 7 minutes when you antokwa ko a. Me be men sorry. Okay. 7 minisika ni amedi kwa de ya sorry. No adio. Okay. E ma de de da ho. Wo pre se besu kakra. Esu a debakom. Okay. Ba be ma de se de ya kura ko. Oh, esu ya de na yiku na re ko fa. Asa ne ko. Na no so de me pesa me pesa. E tena se su na actually. Wo de su a no abeko. But esu ya de. Be ma de masa ko do to because adichi ya no. Oh, I know plan pia all the brassy the show when you body ebe peja e fa money pressure that but me anya juma anya juma ni emu aguse kokko nkuma wo ye ne de yanko sakwadu ayeyi hu uzo yi kwadu hu asa ne esi ni tran se be sa na tie enya yesa ye kokko agidie no kokko abre kra ne ya che no unse se okoto bi na kokko na abre pan ne ya che a wo musa ne tie sa na bi tie apete ni mukra na waso mu se na da wo me so ne apete ni mukra ko na waso mu na da wo nsam no sabi akua Umiana, as a buffalo time, maybe we are actually a buffalo. There shouldn't be so. We are the draw to a chia. But I know man a triania son 1 year. Okay. 1 year, brofudonia, 20, and yet 20 year diabetes. I was a moon tria, more for being shamoto. Now, also, yeah, more for shamoto. Never see no one to what I said. Because anyone be made there be a mass mechanic say, I can do everything for myself. Met me up obi some madam for me ni bedi nkomo what I say paso agro sem paso agro no ba na ukun na ne netin wanti am wani anje a akua eyobrehu adwenwi e beda wo so oba bi a wo hwe me bedi adanse ase wuti awale ase na ye diu na mo mfeli a akua esense ne meto me bo nkwanyi se di no okemo ese otum na me nto me bo no akua ye diu na sa wan mfeli a essence ne wa yali malaria da ho be 10 days. Oh, okay. Yali e bowl. Just odwiensi so. Da bia na ho kakwa pio na efemfem. Na ho femfem na se asa so. Pia ni na se na ho ugina ho na me asa wa. Na sa wantimi ansho ho so na okwa kopihwe o x. Okay. Echira kwan. Okay. Afa enye na nhwa na be se wadanfo bi adon ho hyehyehye no. Na wo ne abrante edi nkoma na wani bo hwe ne nansire mu ho ye ade die ne ye ade mo se na wani na buso we je na mo bi fufuro afa. Ba e je ho hia pa. Hwa de eyenim se respect o man. And I will so a day and reciprocal. Yeah,
So baako ba bontin ba be ka say I self respect any ebiom so respect to others who ehia na even kin Kaninja upon the Xandy kama be kan wa bontin na wan so a bibi besi an apia sometimes no one who say eba no aware mu ame ne mehu ne say sa wo ye bema na who say respect no ehia so much to the extent na I was a foul bar, ubetimi, and then ubetimi a customer ubeti. Okay. Because sometimes no upper for baby. Not so bano feel is say. After all, me when me boss, me so me ye say ya, and no pomposity no, a thing. As a sour ban, ubetimi a control. Okay. And money be a one, or a big boss, but nipun crampono, and yet sa again be but or respecting nipun. A fear, I free more. Sometimes young can't it no. Ya maame mo ba be ware me maame o ka kire me say ye ba be ware no be ma no ko ofie no ne maame mo kohwehwe be ma na chi asoma no wo ko ho wo ya hu investigation ko ho ai tete bi na me ken o wo hwehwe mo hu say esu ni ban ben na wo say efie ho ya ba ne ko ho no e be go abata na ne ye de na ntisa ne ya ko fa ba no eno ne ya maame mo so mu sa wa na akwatena wa de mo but mu na wo kwa fa de na wo so mu sa obeya me kwakọ wale me ni ko ni fie no ni nuanu ene ni ye kra etisen ni papa kasa kra etisen ni maame kasa kra etisen sometimes anya ma nyina wo hu wo de nipa ni na mako fie approach kra ye de ma wo na etisen wo be ma no ye we ka no nice we hu obi ni won ko ti nga so oh bra wa ba kwa ba ko nwa ni eji da bi ubegina ho maami hu wa no akwahya de ni nua hu wa oh no afa konwa kan se no across agi se wo jiri na onkura na ne ko na no akopɛ baabi no abetana se ye dan ni emi sa wakɔ aba e wo se wudwe hu se efie yi am not welcome here okay what you say etu se bibi wo fie ho enti so na hwɛ sa nyama ne nyina na odi nkwase adochi esan se me do ninti me hu ne so to ne da me hu na hu ofa sa da na wudi akire ene enufue na nya wudi akire atwe bi so ahwene ene wakohu ena aye ofe e bia na kristal ne de agusuo na chewo ana se cheni abeba baby ene de to so ene wa ma obi je mu ani age bi je bi da ehia yo to aso ye bi da ye bi je am wa fele entu fi se no anu no enya no ni awale no da bi ye wonye ma kitinkiti bi wo ha wa se be ma ne hwe no kasa Bema and no matter what or per se or ba or neneti ebu no but once you betimi aboa am oba na bu se wan hu am oba na mu a oye den obu starting from day one empona twini mu okay empona twini mu no kasa rough o fa ne normal o ka no atean o fa ne normal o pa so se na ne man kasa ma ha masa mini ho ko ya ka wo ya kire na wo ade achi a wa ba Adeti na wasan yaba onu ne nanfofo na so de me me nanfofo na hunhu ye me mpesa ade no kra na wugina ho no ayesa John na ya serewa na wati kwa ye dum na okọ na still na wu chesi esanse kakapio pesa me okan etwe bi ede e na etwe na chi udi akire udi ne bekwa kotena fie semi oye wo sa na oye wo wonti wo be ma no da bia wasem abeka no boycott no opa no ofa wonti no west exchange west sa eno sa no one wakofo de no atena ho sa ye be sai aba eye wo so ye bre no ye brenti ye nche ye de koma no be na we na that's how I'm doing wo hwe said ye aware said ye wo kire mu nsemu de eba ye abonten ema Ghana fo ni wiase afa na nyina ehu ni emu ni eya with se wo kwakofa eye wo ba ebinumu ehwe aware issues e free mu base ya wo motena se a na ebinumu kase se be ma be fa wo ba wo ye adwuma de obu edi obuo oba no ntimi emfa ebi emma eye be ma no emma ni nyi emma eye adwuma nyina na se ma wo mu adwuma sika wo mo nsema na kakra wo mo nsema na ebi wo fie no aya na eye no kre se ebuo enhye de ni sa ma na afa na and then a credit. Okay. Because me experience it okay. Then a credit. Okay. You see, to send your kind of first of all, no, oh worry about no. Are you being transparent to her? Okay. Obi o hono ma sebe ni real ska. Wa man is kasa fire ade. Wa ko diska. Okay. Na wa ko diska na obaye mu a, o ti ase. Okay. Because when do huni. Oh ma wo enye wo Okay. Wo bia no obi, woni bia woni bi.
sometimes see ye be pen man ye mom force hope. Okay. Oh me sika bi na nkwa so eba. E mada. Na dia wari abi. E dia wari ye warrior. Sa force hope na ba no na mba be na odi. Utwa ntro no ba ni ho omu bi. Okay. Because at the end say be ma dia your work should be final. O ka sam na e say be. Na what can sam no na aye bibi e wo na ye hu ne ye. And no problem. You see, who are corporate woman? One of the things that you need to do is that until say everyday woman now, Obaka said that say no. Okay. They have their mind of their own. Okay. But then, woman the trust to real should bend to you. Okay. What I mean, I said, woman who said, oh, you're wise man, oh, you're intelligent, that should bend to your will. Okay. But beginning now, person wouldn't shower said the empire. And no penny on money because no. Or rely on you for financial support. Or no, it's here. It's what I want, and so who the way and Becca said, but beginning now, what I say, maybe show so there, and no bigger problem. So I say, okay, yeah. Everest, yeah, the uncommon no eba a yen the yeah, ma, one more ekumu, and Nibiana, so almost support to one more, and I say, Sika, a befi, and I say, no, my baby Pimo, a year if you want to know. One more side na ya na do so chain eye emema nti one more emu eye one more kunu a foot to mom because also one no him say okay be ma na esika wonya monthly no e be 1,000 me dem dey be fe 30,000 na say 2,000 na say 25,000 no nti no obu a wo so wo de ma be ma no won fa emma no fa afutu emma wo na yem fa nsi akua be ma bi wo ho no wa hihye adwuma na na makopo ba wo sika no awale no enye se buo bi say emma ko awale bi na o emma ko awale pa say emma so ko awale pa say ke ene awale pa be ko kwadofo o kwadofo sponsor be bre ni moje ni apa adwuma na o ye ne nan sanfe okwa atofo kro kwa pon wa beda no wa dasa no te kwankwa nuase one na afofo no na ha feku bon sanwe sa oba no de no wa tena se obi wo ho no mo tinkan ha ose me for ba ne papa hand na ne mama hand o po ba ne papa na ne mama ewo fie o hand dan obekwa kwatena ho entia eto bi o ha na twen no hey mama se woni ukunti emfa ho be moda wo so die fa obuo ene ani die efa ma no esanse emofra wo mu a se ne woni omo papa no etena obuo na ode ma papa no sa na nkwala ne so ede be ma papa no wo mu papa na nkwala ne so bu papa no enti misrew fani die fama wo okun na o manso ahwesua omo so kwa ware a omo di obuo ama omo kun enti sa de na ne be ye generational curse munyina mu muade sa na de be frem that time was enkomo no esi no se wo ma wade yi etu anya twa enya de se mo se be wade bi enti se ne we kokotena ha na we aka na ye oha wo fam na we so aba na oba be ka ne de no wo ni se ebeboa na emwa na wo do final words nso aka mo na edesi me mienu na mo share na mo are mo share no bi ani enti sebe enye so bi kwa atemo ase but they be am say the man should be a man if you oba me won say frustration keke na tete nti oya ye din so one am na cause that frustration nti any I was on so that be who him the whole story you see the guy has not spoken no up to now oba no rant all over but the guy has not spoken nti who him in a way no he's been matured but me say do be na get it to him he should stay as a man and keep quiet our guy normal mo pem ho so amon san ko kam well mama mo pem because my worry enko bebia you see in our area one should be mature they are both not mature emfa two no more emfa me catch on blame emfa ni two kwa warrior sa wonya mature that for matured man won so be man no nim say one gene si bia fa obi oba say be wanyi say wo 40 gwada nya 50 afa because esa na obada dwuma bie no what me worry ba wo mienu na mo jimi de anya worry nsi maturity is not about age me say me Kaninja jo ye no ma fo amhwe ye also so wadwenchefa ensemi ho no and say fa bra about your comment section like your videos now share on all the social media platforms so media any equia sika